ubuzima bwa Senderi rero bukomeje kugana habi nyuma yo kurwara indwara ifata ubwonko mu mpera 2022 kugeza n'ubu atarabonera imiti. Mbanje kugusuza rero wowe udahwema kutwereka ko dukurikiye kuri mikoro za Tambuka TV waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadukurikiye bagiye batandukanye ari abari ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye renda gusuhuza kandi ngushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe ndetse nawe utarayikora kugira ngo uyikande ujye ukurikira amakuru yacu umunsi kundi kugira ngo inkuru dushyizeho ugihita uyibona. Rero inkuru tujye kugarukaho ni y'umuhanzikazi Celine Dion yabuze imiti y'uburwayi bwamwibasiye. Reka rero tubagire mu nkuru irambuye. Ubuzima rero bwa Celine Dion bukomeje kugana habi nyuma yo kurwara indwara ifata ubwonko mu mpera 2022 kugeza n'ubu atarabonera imiti imufasha. Rero ubwo burwayi nkuko bwaje kumwibasira ndetse n'imiti gakomeza kuba ikibazo, rero guhangana n'ubu burwayi bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Rero nkuko byemezwa na mukuru Claudette Dion mu kubaza mu mwaka wa 2020 nibwo Celine Marie Claudette Dion yarwaye indwara ifata imitsi ijyana amaraso mu bwonko ndetse no mu rutirigongo bigatuma iyi mitsi ijyana amakuru ku bwonko idakora neza. Amakuru rero mashya ku buzima bwa Celine Dion avuga ko nta kirahinduka ku burwayi bwe kuko yabuze imiti imufasha kwivuza iyi ndwara. Ubyumve neza ntabwo ari amafaranga yabuze ahubwo imiti yo yabaye ikibazo. Ibi byatangajwe rero na mukuru Claudette Dion mu kiganiro yaje kugirana na Legionnaire de Mondial agira ati ngo ntiturabona imiti ikora neza kugira ibyiringiro nibyo by'ingenzi. Turi gukorana cyane n'abashakashatsi b'inzobere ku bantu bari mu bihe bigiye bitandukanye. Rero bari gukomeza gukorana n'izo nzobere bakurikirana ubuzima bw'uyu muhanzikazi. Rero iyo umuhamagaye abahuze cyane, mvugana na Linda uri kumwitaho yambwiye ko ari gukora cyane akorana n'abashakashatsi b'inararibonye ku ndwara nk'iyi. Gusa Celine ndamwizera nawe ubwe ari gukora ibishoboka arebe ko yasubira mu buzima busanzwe. Rero uyu muhanzikazi w'imyaka 55 urumva rero ko ari mu myaka 55 ari kugenda ajya mu bashesha kanguhe. Rero arwariye mu rugo rwe ruri muri La Vegas rufite rero agaciro k'amafaranga atari make miliyari imwe rero na miliyoni 200 z'amadolari ko agaciro k'inzu gahagaze. Rero ari kumwe n'abahungu be batatu, rero harimo uyu muhungu Charles ndetse na Eddie Nelson, rero bakaba bari kumwe n'umubyeyi wabo. Iyi ndwara rero Stiff Person Syndrome ni rero ni indwara ize kibasira ibice by'umuntu ndetse no mu rutirigongo bigatuma atabasha kuvuga cyangwa kugenda. Abashakashatsi rero ntibaremeza neza igitera iyi ndwara, gusa bavuga ko ifitanye isano n'izindi ndwara zituma ubwinizi bw'umubiri budatandukanya utunyangingo tw'umubiri n'utuvuye hanze bigatuma ubwinizi bwawo bwibeshya bukibasira utunyangingo dusanzwe. Rero kumva ko uburwayi ni hatari ndetse urumva ko n'abashakashatsi ntabwo indwara barayimenyaho amakuru. Rero nkuko tubikesha ikigo bita National Institute for the Neurological Disorders and Stroke, rero kivuga ko iyi ndwara irangwa no gukanyarara kw'imitsi ku buryo umuntu atabasha kunama cyangwa kwihindukiza, kugira rero buribwe mu mitsi ndetse akaba yatitira ku bice bimwe na bimwe by'amaboko cyangwa amaguru. Urumva rero iragufata ku buryo ibyo bice bitabasha gukora neza, bituma rero uyirwaye atabasha kuvuga cyangwa kuva mu mwanya umwe ajya mu wundi. Ikindi ntashobora kuva mu nzu ngo ajye hanze ahantu hari ubusaku kuko amahoni y'imodoka amubangamira ndetse
ikintu cyose kigatuma agira amarangamutima azirana nacyo. Ibi iyo bibaye rero bishobora gutuma imitsi yikoresha bidaturutse ku mahitamo ye. Nanone uyirwaye ashobora kugaragaza imyitwarire isanzwe ku buryo amera nk'ufite ubumuga bw'ingingo. Rero nk'uko mwagiye mubikurikirana rero ubona ko iyi ndwara rero yageze kuri uyu mubyeyi gasi kitanzitse, ubona ko nkuko twari dusanzwe tumuzi, ndetse abantu benshi indirimbo ze mugiye muzisanga ko yagiye rwose indwara yagiye mumerera nabi cyane. Rero sindiyo reka mbabwire ko rero agiye kumara umwaka ahanganye n'uburwayi bwatumye hagarika ibitaramo. Rero yari afite ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse no mu bihugu bigera ndetse no mu mijyi 24 hirya no hino ku isi, kandi n'imijyi ikomeye yari iteguye kumwakira, ariko kubera ko yagihuye n'ikirere cyazo cy'uburwayi ntabwo ibyo byabashije gukunda. Rero ubuzima bwa Senderi rero nk'uko nababwiye rero bukomeje kugana habi, nyuma rero yo kurwara indwara ifata ubwonko, ndetse hakabaho n'ikibazo cyo kuba batarabonera imiti iyi ndwara yaje kubimufata. Rero reka ngushimire wowe wabanye natwe kuri mikoro za Tambuka TV. Amakuru yacu rero nakagaruka, ndetse amakuru nk'aya n'andi wayasanga ni kuri Tambuka TV. Rero wakoze cyane kubana natwe, amakuru yacu nakagaruka.